barwani lingwasme anda manduni chang kosnyak bana update me bana jeling to kon ka update tungwan bana tin lat ko dia right now bana keling no right now I'm right corner update dan banu ngwasme no banwa yekel bon SPLAIO wa makaka dorashal ke motot so Sudan People Defense Force la SSPDF waka win wuken ka motot payam kuror county ka Jonglei state chala no wuken gorka no biken na biken ko juy ka motot waken shikan tayi dane e bukana ka ja ka dor shal ka panyim ka wat wajen te kam tuwa tama alo wa kur goro tuwa kam SSPDF kan SPLI right now right corner ni na me diene lingen wo mele road right now SSPDF waka on their way ko bikan bon SPLI wo bikan omak doro shal ka mo motor me changa chana raje no ne motor de jan gwada dana ci SPLI wo chiko no la de ni SPLI wo jan gwada na chiko tin me shikan gwach ke de ni SPLI wo kit gwang faction ka lug den ko dong bi ke nyin ne ci ko na ngaje ne chire nyal che bok rene la mo che bok ko ndi ala ngach che bok doro shal ka mo I panyim chire me jan doro da shal ke panyim kuro right now ke je report kon linge wa shi SSPDF shi ka advance lo charen mat kel dio je ke din ko kien wukan gwa dam ti SPLI wo tikatin ka dor shal ka mo wuror ka lo Nwerland so right now na me le road dio je chana ngaje no shi Dr. Guy Cook che were which ka ko which kon di ala nen shi kon mandana le chana jenen ajeni we ka kwi malka ba dor shal ka mo wuror right now ajala gwa de mo bela gwa kur ane de ngwanti ken no okay en akobo ki en uror county che ken no she part of Lonwer mi ba na ba ka mak tong mi ke jamoni ki che mal mente kam Lonwer community che gen ko right now lat ke jenu chi riunen to ngwane ke ji party kirm yadit but ne de ngwan ga kan no chicken de party kirm yadit wa lawne Dr. Guy Cook ba tere wujin wena mo ka do bana charat ke je but right now report right kono kwide me joje gwanu shi de ni SSPDF ka jene woken ka dor shal ka motot so na me der we kay report den gwas me men ba nyoka mi dong de kon gwich wo be kon ngaje no di en we ne ne tini ken yam chi tuong ni jen ba chicken me chicken ka dwach dor shal ka motot okay ken SSPDF balaw dwe ken me di dwe ken ka area tana tikete no ne area motor money ka jen wuro okay na me mutuo right now men tuong na me ka je cause dong de ru na de kan why ngumi mi bo ka je spela ka je money dio je chan state mi ne dan shalat Lampol Gabriel I spokesperson ko kuma spela yo dio je ko ne no she warning ke je to but she de ni SSPDF chare ale ko already ko ngai ko ne wuri shal ga me Dr. Guy Cook che de wure wuce mo shal ka mo ako mekane de je kana ko rele ka che wala bang bala ko na la no itele problem woni jen ka kuimal ka but right now kanen yen men antama okay so mi chit gana me ala situation dung ako bo ko tedi misha SPLI yo ndan tam misha je kuma right now right content ko pai ka book ne ka karenial kana jen shilling ko to gane gu yene di ka SPLI yo tin konen tere wi ka ko bo ngum be kana la ko right now mi le roda okay so na me le roda tam right now me de kon dial de kon tik linkedin and go chi mission na me cha tuok re wichin binemi la dora me mishal ke me motot ka urur boka je kume SSPDF pinkir me yadit
situation wa thong mi situation beje chi situation it out don't they call our me just a normal situation so environment and we me she environment chagwa so na me le road right now de kon dia ngach ka ta dan den ngaro din ke jen bu kon ti ka ngach ki te ka liang ka tin kon tuok no mite miti tuok ana bu kon dia la ngaje no tuok e kwinguka chi SPLI o jo chi kala do ne ndo bo word Dr. Gaiko ga jamare we ka ko bo do mo gor jeno bi SSPD abaga te ko baga te do mi mo baga chubre no re ka jam but bi adin ngaje no ne minyi na ka lo no lan bi ngaje no kan de ni kan dia kan wore kan dia so in the end the day ne ko na bir yar ka bi liu kan wore me jak no ro de ko yen ti no why mumi na ko dan ka je chi kir cha ko ne jago dar kon ko so mi na moni mi le ro but che te ne kon tu ngwan te cha ko ke cha moy ko ngwani kin mi yadi ko do dan gor kan de kan lo no la de kan control me dan ti kon gije no na me the problem so te la ring na me amal la ke jeno we coach we te mal ano we der coach we te la ring der te mal but chi we de coach ke kum kin mi yadi no ar pangen karodien ngum let kan mo karodien we bo kai ka jang so chana to kana jalat roine lo la ne itna chimwa ne itmo la jor ko mo koran lar tok jen bu kon ko nang nyama ban mo kon ngwana wiya pernyen lo kon bana kalat bu kon go komping run balela wiari gurun den bana ko lo ben kay jog jog me dane gwala de tok chego tana chicken nuare already chicken nuare ano chal ga ke nuar ko dong charan cha jagar ko no dong raja ka tungna ba chu ba chole nuara chi nuar rami mo me dier ke tig ne ne ke nuar rami mo me gangwe nuare che ke nuar wa ham ke nuare ano mete ga nuar bo me let go de nuar de ka go ajen chwala nuar no de ba de is nuar me jorbo mo go ba mo no je no de nuar de ke tig bo de chol bo nuar bo it's not about blood but about de nuar de ke ching de ke tig de jen do bra na gor kono so na me report mi shora lat no shinat gwa da me a che jojo gwa no chiria ka mo che tuok re wije chwal ka mo moto so an chana ku jenten wana ka report do dien de konling pan chana ran mo ke warning okay ana be nyoko jung ne nyok ano still the same warning ban je tum nyok kaman tuok dor chal ka me ulang balet no dor gwa de dana chite ke tuok tin ne de ko ne chiri ar chi jan badde gudon wani kan ga chuk ki chi bo woni ambo dong bo wona ka kor ka jodan chalat ke jam ka cha ka nang ok chok ke kin dang di boray nam rai ko ne CSS PDF chi ka chubre wi ka balet chi chubre wi ka balet alo kene di war ka jang ne ka balet chana men backup chana men lo joga mat bana kula ngaje no ngum le ro bana message bana kula to boga gwa de da ne chanwer cha kama ka do ma ki ka wulang cha hoken cha kana me cha hoken cha kana atela kum me chi ben ka ken go bi kanok nwer ro ong nwer ya nanga jang bi kan ko kan chi bi ne ken te long nwer ya na tele yang tele yang nwer mi aw no gwa de da ne cha nang why ngum kan kanong nwer gore ke jamone ka ken ye kum so right now mi je jojo gwan wona ne chinwari ko ki kan go kan ka ta dana chalat ke je en go chete ke ok chok ke kin dang die che won yam te cha kan ka dor chal ko balit and time CSS PDF ke lu cha deploy en wen mo cha din SS PDF cha ga no lo no ka tor bieli ka gela shell kwa ga nang go jaju langona wo ka kor wo ka nuero kan kamak tinwer ngwan chi right tin gwa sa mela de no to be joga na lar kaler ko na ka chama ana chama ko run mo ana mam balarin mudide long ne ti chicken bu ko te ke ne ti bukan ke spare ki ne ti bukan ka palika che buto me jin wan muti ku kir mi yadi ngada no tire du tere ri tire ka right now muti ka doro chal ka me ulang chana men we ba kamala kal me chi tok tin ka kan ko nin dang rotine to pai do to gone wate nuore anak but kan chirin kan kalat no tana chaga yen cha tana chaga yakre re year wa kwai nika but kan ka identify it kajen kor ka me dana chi kor cha to gwada mo before that ko ne te ram cha yak bo year ne ka kor pai wo so no na ke lem re ra
ka malakal so michin wari kan chere gwa ano yen by target despite o lari no rin kele kin mi yadit ngata jeno tik dun te kung tere rika chwa gwinye ai ko ja tok tong mi tel manang netin kwan ter ku mi shalo tel manang netin as long as the jin war by the target peken jor la peken ke number no peng ni ni chine tu ko kene to yen ta dana kene pekten so yen jimala kalmi na gwe no ai nuwer gwa mi malat kene no tel manang netin please think twice chere kareo chere lo jin gan nuwara doru na nuwar den bo char nyok ko tire kuma kir mi yadi okay mati ga kir mi yadit man bi gang man den tiga de nyum tekel ke ji what about ne content tel long tin tel match tel ji bodyguard tel ji personal bodyguard mo dong de ji gang tek den be tedi ci char ka kuida la gor jeno binarin lat manana to so mo to gwa da mi bi adin ngaje no di rik to wan lat ko rodien gor jen de ne dia de bi den der de chunka okay na me mo to so chana ku we medan me chin nuari ego jeno nuari tere wi ko lang ka tara ni kon ngai ke je kina chi ke jien jigana gujeno buko ken bukan ko no information mi share release gwasame buko ken bukan go no ka balit ke report cha no gwasame ala nuar konti lang wana nuar wa pen ken chi dundi chi kan golwo mak na wach man wa wi wa nak pin ke report cha no wa ken cha ka mak ba ken ba bana wa jen jujen ka chu kan ka chu nang na doromo doran danan wukan na wukan o ken wukan nang ten wana mone jen gwa kulia ko lo tok tin ka jibar ko ngai kon kur en do da ran da re mam pin chen chi ram to kurba as long as ta ju ju wana mo der to no ba ju jik de do de ji mam pin so chi na mo je tok tu kana yu joj tu kan ga jo ne doro mo misal ko mo balit tana ta gar ya ko dor su ka nok to yu kan in the morning ko kan ne content la ngani jani wa cha ga ju jo cha ju ke chi kan wo chi kan o ba pin then ci liay o to ngwa mo ji bar tan wan ne to jan ba kalwir de wat cha ga bar kane jandang ru bangwan te te ga condition so dia jane jandang ru bangwan to don kan ci rek ci ko to ko ne jindi bar wa ci ga liwan ngwa mo ne ke report cha no jang ka cha lat kai radio ka kora cha bla no ne jan ba kale ba kale ci liw den ka kor jo cha bla ne jan ba de gudon wan la last report e pan ga jan don na bu ne ko bu ka ko jan ku ko re da ne to ala dungok right now sharon churi ala ko no borian dol ci ss pdf ci ken wor ci ken chuto or ken nekia or ken janken kon te ka balit ajen mo kwa na le jugon tama mi cha kor mo cha de bulong bi ngaje no ci ss pdf ci ko wor ci mi ci kan lan medan na kana se kon diala nen taram ci condemn taram ci no ci ka backup nothing ban wer ci kan de bet lora ba nga ba ne ken ba kan ci ka rudien ala ko no borian ga me cha ken cha nang tele kum mi chi o ken chi ko no so jen me ku kon linga temano ne dia report to ke yo gona no please mi ram mo dong chi kor che bulong a wi rode ko na meni balari gurun gwa da mo ke liu jen dan le rode so mi chi na mone di yen link ke lode ko le rode but right now ke report cha no gwa se me jang chicken kume SPLA IO chicken ko gwanten kana kuma SPLA IO tikan ka tet kuma na le rode ci de ne kien de ne SPLA ci ko ja kene SPLA IO kana ne to konde shal kati inwar wa ha mi kana de kona maka na dor shal ko mobalit you know so mi le rode entam right now kake mat kene di ale mat ken ka kelen o ken ne to content lel ko tin to ko kor ba ngai kon kor ta dan to ke je to ko ke dungo ka ke dungok so na me le rode entama kor jatin re wucin ginimi ka bala kor mu tap tap so ban report ban jo lingi yo gwa dan le rode tin ban men cha tu wa wala ke runde na ren gang jen tara na chalat ke ko skor to ga la to en re wucin ginimi ko la to ga je jen cha ngaje no charen tol jel ken ke torbieli ko ala de bi ko le ben gwa dan tin wote keten so na me le rode si SSPDF ci kan bongre ci kan lat right now jen ta dan le rode je so bana report de man jawli ngi wena mo ka gwada dan cha je no in full ga je mi ci ora lado either che we je ke che o ga dan bana ke lin ko la kon ka go bana ke lin ci an ko lat ko
shana wudoro shal ke me bor ka jongle jang chaga nyoko mutar ga kare wichin gini mi you know dio ja tuo ka kor ke mi shi Dr. Guy Cook ke jiano ne so chala ro te ke dorien ki wedien mi cha mak but cha ko le jeng men la men jan mendang di ti duel kel wa cha mendang ro cha kan kan ni kontin te kamach kan dang jok ti chiro bar la men dang jok ti chiro en bar den mendang ro cha kan cha video ke te social media dong de ran de ke jekte so jena chana liang ne na ne ti de nakanati ke jaba okay ke murle you ken we toni chikan jang kan ngonak man to gena ka jang ala all the village chike jenten chike jara ya dorken ala village ni ken kon yol dawi ni ken je man ta kon dawi ni kon welen tama but ken chike jen dawi ni ken kan dial china ko bortone dial la ni dial tama shankane rek you know no shankane rek chikan wi chikan ga pal ka dwalien ke jaba ki murle so right now de kon ngach anwo amatwo ko chi jaba chika dwal ke jaba ke chikan gorno kan jaba kan gang so chikan gu jeno the only way man burin gang aje buka wore ba ko gang kuma alone diali now ko bor town right now right corner ke report ana chando ne te kone de ka gang kana kwala cholo red bell group cha chula no kap ka meken so you dwal bo dong tel we me de kene keno gang aje so chi jang you can decide no when of now trek ka bor town ideal teram mo bitrar which but man ti cha nero wona ka kaptine wa men chi survive charen tor lo akot but kan la do branch ne jen ke ko cha ju no ngum do tie de wo jona ka de yen ban ka town ka bor town jen gwa dan ne ideal tan kumba na bu gang tan den kala ro nog na yo de ne tere do ara re chingda cha dor cha de ban pin ka dor ko so liang na meni jabe yos ke kirma yadit ko bikan ti dial bikan control you know ko ti kuma te ka lon ko dere ka kep right now they are busy kep can match ti chal ke red bell group they are busy gor kan ku kan nor wayam ku kan control so me when you look at it ne ti kan ka agenda do chi agenda dana to not ni dia so agenda mimo ne dial cha gono de na ne te ko ken de ka enjoy de ki de kan enjoy dem use kan man maka re doaran ka lo nor area ben ka god wo ke eastern Kenya ne you know god dial to gor kan de ga control e jaba jen mi kan go de ka me jaba de kan ka ko ngai kan me jaba mo kan ka ba bala something very serious cha nor cha bulong control nor bukan mala chu god na ne cha tok tin ka ke go dong they can jong lake they can malakal cap so what they do becan in a minute where the tea becan go make a quack so becan where could stop at the back okay mi jinu wi bu lo bun go koro so the only way malakal lo where community kula jaga busy ja lakan jeb lakan ka jogo no wi nga de jenu ram dala ran information dio ngayen dio je ka South Sudan ram dala information communication technology and postal service kwere ngayen dio ja kwere yaw agan murle agan jeba so you know everything these are the people tin kwala use a kin ya dire yuko juba ku gon wala jaka bizu gwada mane ku gon wala ko kin ku kan no minakan ka den ta dan lede mishi anan tate ko mi jito kimilin konan ta mai to SSPD work gwada na te SPLI o tiketin den ba nwer ba ga jaka bizu ku me ko ngai ga no bu nwer waya mi yo bu ko ndo mi te ka mi ci tuok mi ci jang ci go ben bu ko nwer bu kan ko lok so ajen tactic dana yos keken so beken murre beken jaka kujimi bana ko lo ngapten kwa ga lo kep then kwati je ko lalat one of the saddest story was me micheling manti chila do cha gat ken cha cham de dop jen dio je beke ka kubo ki beka guardian kan cha gat chen cha cham te video dien mi cha download no ka cheling dio je chigi chugo matar gagwa te chupten testimony dien a testimony me bej yo dio je video ba release yo chang ba no go job ya ne chang turin chan bunyo no right now condition ne content chalari especially man gan ka kon were condition the content right now kon were condition mi jia galong alo to ko ring ne man gan bu garin ka gat kel bu gwan ken they are busy drinking alcohol ke tandien ka deja teram dier ka gat
mana gan ko bichu ke chojandi mana gan chu ko refugee camp gwan metel ji chawdu teramo de garu de galarom chawdu gwadu mi e busy mother ga kwang che dier ka gat yino gwadu ku de struggle jin man gan mi jini gwiji ja ka kam dia la continue re gten right now ngwani man chuuni charen loin pinye lo mat kana kwang kan de ko kana kore they only show up me don't take kore cho la community kete nyam charwit that's when they can up buka ak bono lo won kan ko wukan dormo wukan cham don jidware yang ke ba twar pin ne dial buga par bu nyuru tetken why cham with ne dial je tok nothing ne dial kon wari choy dan che peg de che chup man la chwal gano ich peg me je chup ten che peg de chup la to gor ko na bana deal char nyok again we need to think again do dan bana nyam ko je you know of course me chana bil let kel ci ko ron bichar no ko kona ajen do ba kon da ka long ka da ka kon e yene minen wari ko do mo di jen dana kon wer kon ko ala use ke je leaders kon kwar kon yot ka ko bugun wer bi kan ga chenga jek no wer ke busy gwada me ku kan support ne na ka ke te ko ga displace work na ja wona na kem while can they enjoying what an tikitan chinga ko tele dit mat kan to go tele kare kana kwanke gwada mi ga da karo fuji kam ke more than 30 years ne pale jan ta pai ko to waje 2013 tene tene garundi 30 ke 40 50 years ke 60 years tun wada tama ka kem ti gad le kwenten ti ga tene ka men ti ga tene gad ken yet lar gen woto kon ge chien to kon ka wech chien la gwa da na ganga je ban mission micha gang tel gwan mu de na chien je so la gwa de na ren gang la to ajen ne la nei dia la tana la kan widi na kana yi dor mi jin ne ram mo te ka kem te ga rof ji kem ne de no ram mo che lugo no belia be de jek che guje no bagat ka baka gang ko wich mi chete na dartin chete na siasin politic menang na aro din ten kenyir ngum der lat ene bere we yo der jiantan der ro dum ko gwam der tan ya ta da na chui ke ne kon tam gwan mo te ram cher nobody care kitin kono to so jo me go jano de nywa ye kel de la ripodo shanga jano doran mom chalu lang gore gwech right now ko be jang de chale jang padang ke jang bali to gor ko no me kan watan ka wachi wona ya leka very soon they could reach there ka they can serious damage they can inflict it to our people so na mo chikon gor dara talk gor ko no de nuare de kan tega mal de karin ma de karin unite mi ko kone de mo chitalot okay de nganja kon channel talot na me amele haroda so na mo der la kel kan jan kor la chi to gone dor chal ka me motot bana full report bana jelingi yo ko motot chi SSPD ap che we che ga bu ka meji dit no so na mo me le ro den tem bana jege yo ka tin kon tin dong de kon ka link ka ta da na len mar din ka je ko te te mo na long to goro de kon ka link ka jen te dan kon e kon chol nore kar de na ku char you need to think again do dan de kon yam ka je they know again the same thing every day again the same church you know beje mat gwaye an bana jege yo ko gwada mo bu kon le ko na lat ko bana ka link ko te te mo de kon ka link ani ya te kamal bye bye